Vale, kan chhun huna lo ding la. Mi puite lo thui la ti hian kan chief guest kha lo ding lok sela pangpa chi hlan na kan nei dona tuna pangpa chi min hlan sak tu tu te alo so mai la pangpa chi hlan na kan nei don nia kut de zel ta la Ole, Vena, KTP Daimond Jubilee, Mang Turin, hian kanin buat saya, Voinia sport Mang Turin kausan ni puitele KTP member te, Jona Wangin Mang Tentura, kanin base ya, cuti dua cuan, KTP Daimond Jubilee, min mutir tu, kan patian mena lom tu kan semasa, patian tu ilawai tahu. Kove hi mangai sula, kove la tirom te po hi mangai heksu. Mi tu po in kove hi mangai chuan, pa mangai na ama omlo. Lapan atu kan sia te kan zatan mani som sang rose. Tuna chuan Bible sia le trong trai na hun man sak tu turin piso sia mi ko sang. Me se committee chairman lo so ma u. Yan kokon kausan Christian Chalai Kol Golden Jubilee mang thei tura lalpan hun cha min pe hi alom kan ti chevin ka ringa he hun min pe tu lalpa chu fakinam ro se patiang tu longai khailangin Filipi bung khat sang somni pariyat somni pasari thu chau hi eng po ni se inom dan chu Krista chanchin thanen in moi phut ro se atiani he hun mang tura ruat kani ti ka sia ta changa karil ro lo
eng po ni se inom dan chu Krista chan chin tranen in moi phet ro se ti hi ania i tir ko pol han eng po ni se ti ani eng po ni se eng tin po omila kan lom ni emo kan him kan lungai ni emo ma nia kan omemo mi ne na kan omemo na kan tho te kan om mai te i kan in khel te a eng kin maya a kan om dan eng lai po in kan om dan hi Krista chan chin than nen a in moyem ti hi Christian chalai pol member zong te ko san mi ten kan ngai to ase apoi mo chu voina hian Daimond Jubilee hial lo cheng thei to ko san Christian chalai pol member ten abi takin kan sia thar le akan nun puyatan lalpana thu kan satan mal min som sakro se e trong trang hallelujah amen hallelujah amen lalpa bing chu fakin nam ro se hei voin hian khokon ko san alodin atanga Christian thalai pol lodin Daimond Jubilee theng thei turin tun huna hian lalpa kan pathian nangin hun tha min pia kan lom em alom thu kan seini lalpa silver jubilee te golden jubilee te Daimond Jubilee te lalpa voina hian tun lai ko san tin kan phua chop ani lova thu thung luya imi te nam khan te ne na lalpa heng song an man dan tu ri nang ni o sia tir vek to ni lalpa kan pathian chung te wang chuan tun lai ko sana po lalpa nam khan te ne nai thu chang zerin Jubilee sang kan lom thin lalpa nang malam kan nai na tur lo ni sela kokon ko san abi takin tun huna hian Christian chalai pol golden Jubilee kan lom meka lalpa kum top lama centenary kan lom donani lalpa heng te hian nang ma thu cha lai mu tak chu ngai dam kum thil phal kum mi ti tha na in pe kum ani lalpa he hian kan ril ruwa lo riakin ke ni po kan ril ru te ti zawin om sela thenom khoveng la ka te kan rong bol pui te la ka te kan khotlang ate kan ramate lalpa midang ta na nun kan pe kum lalpa thil phal kum ita na in pek le na kum lalpa he ku ro pui takhian ko san mi te ne na thu min soi sak langin nang ma ro pui la na lo ni sela Christian chalai pol member song tire ko san ni pui ten lalpa he kum atang hian nang ma ta le iram ti zaw tur kanin pek na thuk zok le na sa zo kamin khen sak thei turin I khongai na kam chunga ron lan ti la voina hian lalpa in fiam mi ten in fiam dona chunga te po chuan lalpa in ti pal thei na te po a om thei chung la ka te chuan min humin ko san ho te kan zain khara thiang min pola I thu kan ngai thak tak tir ko in min cha angin eng po ni se kanom dan hi nang ma chan chin thane na in moyem ti ngai to thei se turin min pu yang che heng ti lali so Krista min kan ti le amen Piso siame chunga kan loma ole voina sport nan hun kan mangdora chuti rual chuan hei kan chief guest there on thenga anu po aron suai theya chuti rual chuan zai thiam te po aron suai tel boka Israel apachuau te nulalal thansangi heiden real te kharon suai thei boka nakina anni po zai tura so manga tin introduction hi tilama kan dom danin be maila kan chief guest si pukhwal liana ania mingi sexual em lovang chumo tin anu hi pinga ki ania
pinga ki tin kan ko mai don nia tuna chuan chief guest hun kan pengal mai nga ani ne tangin thu cha te le enge present du te po min nei mai the a chung chu kan so manga ani kan som zo hian zai thiam aron suai te ne na tangin la te kan ngai thadon ani chu wangin tilai laron pan lo KTP member te le ko san bi pui te tuna hian helam volleyball court lama hian ron kal khom zel ta na thome hale kan chief guest hun ni piangu pu chairman le KTP member le ko san mi pui hela pung khom te zong zong kan lalpa isu krista mingin chibai kabu ka chau hei voina kan KTP suai tu ten Daimond Jubilee sport ai te ma chief guest tu ramin som hi alom om hle in ka fria kan suai tu te chung alom thu kan soi masa ani Daimond Jubilee hiel kheng thei KTP kho kon kho tang hian in lo nei reng maya aro pui hle in ka fria KTP din tir lam te le voin khenga suai tu pathian le KTP suai tu masa te suai na azara voin hi kan kheng thei ani a chu wang chuan ko san mi pui te le KTP member te poina kan hriat reng tur a kan du chu min suai tu pathian ne na lom thu soi kha thei gil lo in kan chung trai na tel mol tai la ti kha kan soi le du boka tin he Jubilee mang tura lo kal khom zong zong te lok ta kai man thei na turin du sang na kan hlan chawani he Jubilee kan man voina sport ai ta min kan mang do na kan sport na te po hian in ti hlim tur in fiam tur kan ni a tran lutuk awanga tran ula rilruna emo thin rimpal te pom the chung laka chuan in fiam mi te in venga ko san thalai rilru pu chunga in fiam turin kan som bok chewani kalome ale kan chief guest atangin thu soi na hun kan lo nei zo to a tuna chuan boruak siam nan zai thiam aron suai nula la than sangi dal than sangi heden rial hi kan som phatala ani hi chief guest aron suai thei lau maya hi nula lo soma
Ole kan chief guest in hey long poisa lom puina sang khat min pe ka wangin kutibeng anguk Lying a tree.